Môj otec bol šofér, tak aj niečo z toho. Bavilo ma to od začiatku. Už ako malý chalan som chcel byť kamionista. Ešte keď bol u nás komunizmus, čo bol problém vtedy, ale to som bol ešte ako malý. Teraz, no, aj ma to baví a je to aj kvôli finančnej stránke. Hodne sa to zmenilo, lebo preprava, ktorú teraz robím, ja neviem, za 4 dní, tak vtedy som ju robil za, neviem, 5,5 dňa, že sa to skrátilo, dajme tomu 1,5 dňa, lebo čakacie doby smerom k nám na Česku republiku, na Slovensku republiku boli hodne veľké. Als dan die controle gepasseerd waren, moesten ze in het land zelf hun documenten gaan inklaren. Dus elke zending moest vertold worden op een douanekantoor en dan pas leveren. Dus dat betekende de tijd dat een vrachtwagen onderweg was een stuk langer dan nu. Berem to ako keby tam aj neboli. Hej, že vôbec to nejak nevnímam, že by, ja neviem, si spomínal, že túto, niekedy človek si spomenie, že túto sme stáli, ale ako človek to teraz už bere ako flegmaticky, proste ideš, ako keby nič nebolo. Het positieve aan Schengen is vandaag de dag vlot verkeer. Dat is inderdaad een groot verschil met vroeger. Als de klant nu een transport boekt, dan kunnen wij vanaf het moment dat dat geladen wordt perfect het ganse traject de klant op de hoogte houden en hem informeren over de positie van de vrachtwagen en tot op bijna een uur na op bestemming doorgeven wanneer die gaat arriveren. Ik denk sowieso dat Schengen een goede zaak is voor onze sector. De transportsector is veel intensiever geworden. Ondanks de crisisjaren die moeilijker waren, zien we nu terug een groei in de sector. Tým, že sme, dajme tomu, vstúpili do toho Schengenu, tým, že, ja neviem, na Slovensku je takisto sa platí eurom, že je eurozóna, tak mám už teraz také isté práva ako, ja neviem, Nemec, ako Belgičan. Môj domov, Európska únia, sme všetci rovnakí.